Povodom Dana planete Zemlje u Bečeju je održana porodična biciklistička tura pod nazivom Ne istim putem, ali za istu planetu u organizaciji osnovne škole Šamu Mihalj. Okupljanje je započelo na parkingu kod dečjeg dispanzera, odakle je nekoliko stotina učesnika, dece, roditelja, nastavnika i građana krenulo u zajedničku vožnju kroz grad. Ruta je vodila ka obali Tise uz kratko zaustavljanje u centru grada gde su učesnici simbolično podigli zeleno lišće i poslali snažnu poruku o važnosti očuvanja životne sredine. Prema procenama organizatora u vožnji je učestvovalo oko 700 ljudi, što ovu turu svrstava među najmasovnije biciklističke događaje u Bečeju. Danas je Dan planete Zemlje i to nam je cilj, da pokažemo da ne moramo da vozimo auto, nego možemo i biciklom da lepo da obiđemo ceo naš grad. Naravno, ovo nije samo ovaj dan treba da bude, nego cela godina treba da bude u sklopu toga, ali evo, puno nas je i još će biti više i idemo lepo, vreme poslužilo i vozimo se i družimo se. I cilj bio da se odazovu svi koji žele da voze biciklo i da zajedno obiđemo ceo grad. Procenjujemo, nas je u školi samo dece oko 400, a gde su naši zaposleni, gde su roditelji, znači oko 700 ljudi očekujemo. I još usput ko će nam se pridružiti. Idemo vožnjom i u centru ćemo malo zastati, tu imamo zeleno lišće koje ćemo zajedno da dignemo, tu nam se pridružuje i specijalna škola, deca sa posebnim potrebama i zajedno svi, to će biti jedan lep, moj Bečej se vidi i to će biti jedna lepa poruka prema svima u svetu. Sretni smo i uspelo je i vredelo je i moram da naznačim da smo ovo digli na veći nivo. Već imamo povratne informacije iz Rumunije, iz Vojvodine, iz drugih gradova koji su se nama pridružili. Čekamo još iz Mađarske, Engleske, Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore da nam pošalju kako su oni obeležili ovaj dan i presretni smo. Događaju se pridružio i Gajo Burić, reprezentativac Srbije u trijatlonu i član sportskog udruženja biciklista Tesla 1925, koji je istakao da su utisci fenomenalni i da je ovo možda i najveći biciklistički skup u istoriji Bečeja uz odličnu organizaciju i veliku pažnju učesnika prema bezbednosti. Pa utisci su fenomenalni, odlično je sve organizovano. Želeo bih da pohvalim celu školu i baš je bilo fenomenalno. Toliko ljudi, pozitivna atmosfera i baš se vidjelo na Dolmi koliko nas je neverovatno. Možda najveći biciklistički skup u istoriji Bečeja. Fenomenalno. Svaka čast. Baš je bilo prelepo i svi su dali pažnju i pozornost i svi su učestvovali kako i trebalo, poštovali su pravila i to je najvažnije. Dosta nas ima kacige, mi smo ranije sa udruženjem išli po školama i držali smo predavanja vezano za bezbednost dece u saobraćaju, nošenje kacige, prsluka i svega, tako da je bilo baš kako smo i zamislili, tako je bilo, sve je bilo super. Zeleni dan, što se kaže, i svi su učestvovali u okolnim zemljama i kod nas mnoge opštine i tu pored škole, odnosno delovi koji pripadaju, odeljenja koja pripadaju drugim mestima, tako da je fenomenalno da se širi, da deca izađu malo iz zatvorenog prostora, da smanje mobilne telefone, upotreba da se smanji kako bi videli koje su dobrobiti i blagodeti prirode i lepog života napolju. Nakon završetka ture, druženje je nastavljeno u dvorištu škole gde su za učenike organizovani kviz, crtanje, muzika kao i posluženje u vidu kolača, langoša i limunade. Organizatori ističu da cilj ove akcije nije samo obeležavanje jednog dana, već podsjećanje da briga o planeti treba da bude deo svakodnevnih navika tokom cijele godine.